Rosemond the Alade Brown, yes, ne ba ne de no ho ofe angaza na onim se ne ba ye ono ne kotwa picture 2020 na akofa sansensem na ba se ye be boni kwadu ye ka che se onkoye pregnancy test se onyem dia nyambo efiade ye be ya ochina fiade yes ye bedi na asem obi ni mo se de ne kotum 4 years o say 3 days say madafo bi dia yo say oh mama engineer awiamu just for 3 weeks na munjane na we na obede pombe de yes sa akwade na no atu meka ye say celebrities no modern manu etum obi ayedin Amnesty International na hwan women we fight obi akra no atu what I say sa akwade de na adwen kire aba na sa akwade de obi aka say obekoso arule hip hop rap in Ghana any musicians no because what the or say Rosemond Alade Brown wanye ni ye mum but it's too harsh and I say trash and I say kwasa sem and I say hu ni mfa so say ube separate obi efri ne ba ho just because of pictures I mean and hu here number one kra na mo onu kra ya declare so yes scammer the whole Ghana warding kofos kakra no yanya ne hwe na obi ne ba ko twa picture I mean you bet ma solve this with even a phone call and I say kasachire say the be ya di ye beto ye disa coded na not mo say oh fata say Rosemond Brown ye ni ba kokko gina jail and I say ye be jail and I say ye be man even a fee and I say ye be fine no na mom mon kasanchire no say my man nye biem like what I said earlier and ram ye video be say let her sign a bond of a good behavior or be sign a bond asa ontimi nya hwi biem na video obi awo ne ba no na mode ne kwoto insa woman na say mode ne kwoto he na ho na ahwe ne ba no munim say na Ghana so de obi nhwe obi ba sa na sa akode ka nti e be stress say other celebrities e man no just comment free akrapim polo akrapim free akrapim polo because obi so say o kodam kakra e ma yasmaje polo so pretty too much depend them na de ne wahu babi akoyo unim se be kwakoyo sa little did you know wahu so guys sa kwode na no atum sa kwode de ye dana sepa polo beda wasepa ye polo beda wase se waka biama no when they say sister fia na if you do ne e betima to monso monka bi man monfa manu ntuma I mean you have power in your social media but Twitter handles monfa Twitter asema ehunhia na moma kwabem polo embrefi anya say mo be jai ya kwabem polo say omboa de fela makafi kabima no na your sister so polo no yeguso aye pa achoma say Friday no ukoduru na say judge no obetie dia fine wan tie dia I mean okoba nso a na odi atu hufo na ye nim say na yemfa onko ye be mo agina awiam 3 days and was an obika yes so guys that's what I got for you. Make sure you turn on the notification icon for more updates. Make sure you comment. Monda Sakodiasi, Emma me polo say Monda Sakodiasi, Emma no. Now stay tuned for my next video. I'll be right back. Bye bye.